दामी रहेछ त हेर्नु आन्टी यति गोलो हेर्नु बिस्तारै है काम खत्म ये अब यहाँबाट त्यसलाई कसरी ल्याउने हो त मैले तरकारी उगान यो ये उठाउनु है ल्याउनु जाने रहेछन् ठगेका नआएर ठगेका त्यो म पनि हाल्छु भैयाले हालेको रोटीले सबै पखाला चाहिँ लाग्छ बेलुका पखाला त लाग्छ है बाख्ला हालिदिनु भयो अहिले लौ खोही अहवाले हाजोंले बोलौ थैलौ बोलौले अनदिङ चिवेन म वीडियो तो बनाने पड़ेगा हर एक चीज का वीडियो के किसको अरे अंकलसित गयो होला त अंकलसित गएको छ अरे हाम्रो अंकल लाके अंकल यो चाहिँ जयराम दाई यो चाहिँ कुकुर यो चाहिँ तारा कुकुर पानी यही पानी पर आज जनाओ ये हमारा दीदी हो धेरै तक छ इसका संगा वो घास कट करने का आयो वो मकई लाई घास लाई कहाँ लो दीदी ये लाई बारी में कसको लाग्यो गोरुको लागि बोसी नाखी लानी हो तो ओइ ठीक छ बाजार ओ सूचनाले बन्नु बाजार बता लियो यो ओ हमारा बुद्धिमा ओ ऋतु रंगीता ऋतु नाच गर्नु भयो ल ये हमारा विप्लव
पानी संग खेल इसका नाम खोसी ए खोसी तो लल या को आते किसवन पन पाक बुआई गए ते तिंग जंग सुआई गएให้เป็นปอกมินก็ทิ้งลงหิวใจน่ารอสไอ้ป่าวอะไรบังที่ตาจะก็เหี้ยอะไรไอ้เตะกันติพูลเนี่ยปาลีป่าวชุกันติพูลไอ้เหี้ยแต่เขากันติพูลไอ้ก็บวยกันหิตาyaก็เหี้ยเด็กลาบอักตนเตะBè gua tang khát thì chắc cái này bên bạc tuần này ngã lên chú ai dia mà hay nani ना उसका फूल का नाम क्यों नानी इसका फूल हाँ हजारी इसका नाम इस फूल का नाम इसका इसका नाम क्यों पता नहीं था छैन ये क्यों ये लाई लौरे ये हजारों ये वाला घंटी फूल ओ घंटी ये वाला का नाम क्यों ये लाई क्यों भन्छ पत्थरी का जार ये एकदम दामी छो और इधर भी है oh ya gua cái khai đây nói từng pa ai dia mà mày khai rồi chơi oh ya giống cái khai phê đừng đấy cái càng đầm nó mình khai rồi chơi ya अमिलो पनि देखाउँ अमिलो Happen bang na tasjen ha. Ye कसको फूल हो यो एकदम दामी छो लेकिन ये वाला मार गया इधर भी लगाना चाहिए इधर अल्लाह अरे पागन ओम नोन तले उले पाग बॉय ni lau le tu ni te bol paga mu bang paga le pag min ka thai non do si dan hi ganti phul lali phul ganti phul ai China rose pa phawat phải cả pa gai ta cùng le lian pe mai ganti phul lai grass pak ngai na chi yin chen pak tam bot ya toy lo pak zangom ding gi da toy lo pak khele kum ton pak khele toy lo pak kum ton pak lam phai lai pak chu ngai na ma moi ve bang la ka dami एकदम पाक कोई बहुत ही इसका नाम क्या बने घंटी फूल ब्यूटीफुल लाली फूल लो यताउता साइड लगाइदिएको अब त्यसले दिइहाल्छ अनि सुरक्षित ठाउँमा आफ्नो कोही मूर्ख आएर दम्म गरेर राख्छ त्यो कुरालाई हेर्छ घर पनि अलिक कहिलेकाहीँ त ज्ञानै बनेर आउँछ नि त मूर्खहरू के नबुझे पाक सरन पाक गम्मा सरन पाक कोही थिए सी सरन पाक आज बच्चाहरुको कार्यक्रम गरेको नि त तिमी दुखेन अब कोन लाए जङ ले बल सुम्बेन तातो हा
nó xã hội thời dị dẹ mày cháy nó ros hả sinh tâm ấy dân thôi rồi sẽ hiện chậm ra gạ và thấy thôi thì ra mày chậm ra aspati gạ và thấy thôi nghĩ ông cái bún lệ chỉnh lâu hội bia máu chỉnh lâu mù bia ăn thấy cái này nó aspati tiêu mồi vai sẽ gạ phải lấy ya tung lông khó lệ cần gạ phải mày nàyคนเด็กๆkita quayam kel khoi dung lo no mule ne pari te kel khoi dan kon nak dia ai hele ma drum tin chi te kha chat thlun ke lan kwang de rang wai chu te no pa ki at pan thei mo abok di kha cha bol di pa ek pen anu ya kiet khiet thei ni pen ti bo to den cha dang peng su cho pa hi diam hayเป็นขัดทุ่มลีงาบังโบถึงห้วยแล้วมาหนาวเตียดิหนาวเตียมเลยดิขัดลีทุ่มลีเจียมเพฮียก็มาวินซ่างอ่ะเย็นจะเพียละเกี่ยวขอยใหญ่บางชูเกี่ยวก็มาสมัครสิงาลำมันเลยตอนเรียนมาใหม่ตาจะขาเดียร์เลยมั้งrồi thì kia là khôi dùng một tên hay tê bồ ra đèn đây kia là sẽ đầm mà đi đặc sắc gì để kiếm hita mi tạc khoa mi ăn lại vẫn lâu thì lại cái đây khoa mùi bắn vải bay hùn chỉ bắn không nghe vải mình lấy lắc lùng lên hỏi tăng nhật ngạo rồi nó vãi miệng téo bông nên làm cho hỏi miệng mà ta ven mà mày tôi này gặp bọn nào đi mua vô đi Follow his road. जा पास जी राम से गाइड न्यूज़ go downside lắm nói ta thế này nuôi tầm mấy gen mà đi đăng lại gì rốt mà bằng rượu Nepal rồi Nepal này tạc rồi bồn mình lều hỏi đây à gầm là không tụng người ta nghe bên càng hay vô đây xích sẵn mày à bịt ra bịt ra Dao tỏa anh xuất rộng này hãy tiền in quang khả kê lấy ra khoảng khối mà tụi vầm thầy kê Dao ok lại cá tiêu này sao vậy vì khát mi không là sao bị chinh nhân nấu này đừng ăn cả con nào lên thôi anh chụp bên đây sai nào là sao đó chưa này vài mình lấy hun vài mình lấy hạ đá đèn bạc
sampai zoom zakat lama ama sampai zoom zengwahi van tu ni patel tu gela ko na lam pia ni mo khai ल यताउता साइड लगाइदिएको अब तेल त दिइहाल्छ अलिक सुरक्षित ठेगाउनु आफ्नो कोही मूर्ख आएर टम्मो टम्मो गरेर पनि राखिदिन्छ त्यो कुरालाई हेर्छ घर पनि अलिक कहिले काहीँ त ज्यानै बनाएर हुन्छ नि त मूर्खहरू के नबुझे